Bakmaya koyayım desen ayla çok. Mal bolbosa bolboyt eken. Bala oldu. Nara kovasan atın ölüsün, beri kovasan özün ölüsün. Kandaysız? Aleyküm assalam. Jakşı Xudaga şükür. Mine özünüzden özünüzde göğürelim, şıvıran öylem. Ne ol otasın? Özümek öz süleşip oturabız. Niye? Özümek öz oturabız da. Ökönüzden oturasın be. Kede gempirim terte öz oturabız. Hazır özümek öz süleşip otkanımız. An üstüne jakşadan ben süleşen jakşıda. Sen. Meni tanım atasın mı? Tanıdım. Bunu ayın başında Törebek'in cehti misin? Tanıyım seni. Tanıyım. Okşaştırıp atasın. Kim elen kanan? Yılına gelip da interview alıp getemiz ko. O karavasın yatağına. Jurnalistin demeysin de. Yılda başka bir ön gelçire odan bir mırtıygan bir ön gelçire kodaygan. Munda özüm geldim. Anın üstünde. Bıltır oşanını yönetipsin. Anın gel val ölmüş, bol mılcın da bir demeleri suray veriptir. Kança koyunuz var dese, kança koyun var eken oşan var, aytıp oturuveripmin. Al interview alıp ketkenden keyin. Ne oldu? Aydan mağarattık ay. Aksakal. Oşol tigi gelip ketkenden keyin kakraz uşu boyunca da mağaratты da atmayız mı? Bizden redaksiyakadagı çalıp atat. Bayağını 120 koy tevelep ketiptir. Keke süzü yiyipir. Anan keyin sotluşup atıptır. Bana oşan için özüm geldim de bilip keteyim dem. Ölmüş bolu sırap atat dağın. Aytpayım. Mine oldunuz ya. Aytpayım koy. Oşan hızlı çulsun mine oldu ana dem. Aytpayım. Yo aytıverin. Bıltır mağarat dedim. Bu yıl öğretken atasın arım beni. Atasının göre. Yo oşanda uqtuk da tekada çalular buladı. Oy o şentip talalap yeldermeyen hızıcı çurucu olup jürü örpün gelsem 120 koydum bürü yok. Soğumuz. Büt çaçırap gettir. Bağrı. Bari 4'ten 5'ten bol her kimden korasına koşulup gettir. Oy vay. Bu Callavat'tan biri koçkorlar vardı. Oy ayaktan algan koçkorlar cana talastık çavan alpar koşup alttır koylarına. Ardından bargan yoksun. Bargan yokum. Hiç kimisinin ardından barbayım. Soğumuz. Barbayım atasının göre. Oy binige anı çoğultkan hareket kılgan Koy yoksun. yok, koydun gerek yok. Koy bol boy etiken bana balam. Nege olmuş? Koy kapar sıkıl etiken bana. Isıkı. Yemin minige antı atasın yemin kanday. Bardığın taraf çok kıldım dağı orduna 120 koydun orduna. Yakında 120 bukap gel beylep koydun. Oo. 120 koy çok bolup Orduna 120. 120 buka. Oo jakşı. Cana koylar özünün cahitin cep tüközgünü az gelgensip möngünü karap cügürüşmedi o akırında. Koylar bu. İyi. Men tossam bolboy canavar cana teket şu aldına tüzüp süzüp tossa bolboy jürüp jarımdan göçkün teme möngünün tügüne girip geçti. Çıkkan çok boşum. Çok çıkan yok. Jata versin o şakta. Jakşı ken. Hazır 120 bu kap gel paylap Yem oşonu Kırgızistan'da kıdırdınız da Tura. Bir ay kıdırıp çoğultmadın mı? Oo, kaçan Barbagan yerim kalmadı. Sentyavr'dın 4'ünde öyden çıkıp ketken bu kaç çoğultam dep. Akçavur'dun 5'inde geldim. Bu kanın bärin çoğuldu aldıma sağlı olup ayda barsam saray pütpe yatağına hazıray. 15 günde sırtta durdu bu kalar. Aksakal. Anan mındaydım. Kırgızistan'da büt kıdırsanız. Bunu aksı tarafta bir buka var dediler de. Al bukan bolbayt ana. Bolbayı. Bolbayt al bukan. Gördünüz mü? Kar kalktır. Karp aldı. Ana apkel var memnaka çöp çayına verem bana. Cana kayaklardan da mınday jakşı mınday kol algılı bukalar var mı? Bukanın yen güçlüsün. İyi. Ama bukanın yerkegin nokattan aldım ben. Hayırdır? Nokattan. Oo. Ama bukanın dangal olsa nokattaken ama. Al kanday bukayı mı kanday? Nokattan bir kaşka buka alpar beyledim ama. Ayvay güçlü. Güçlü buka. Bul buka liboy bukanı çelet bu. Da?
Gözünüz жетip kaldı. Çelet bul. Bul bukağa bayağı жылы bir koçkar gelip tiyiştele kayrılıp süzdele bayağı koçkardı. Bayağı koçkar oşundan böyle özüne gel alma her yeri süzüp yürüyor taze. Жақсы екен. Анан эми аксакал да бир суроодо бул 120 кой менен 120 буканын мындай айырмасы кандай болуп атат эми? Айырмасы эмнеде экен? Мындай да. Мисалы, багуу жагынан. Жок, мындай 120 бука алганымдын себеби болот мындай да. Неге? Кой невыгодный экен да. А бука кандай? Бука жакшы экен. Бука баккандын себеби биздин чоңдорго ишенич жок да. Биздикилер любой время тезектергиле деп айтып жүрүшү мүмкүн. Ооба, анысы бар. Ошону алдын ала алып тезекти таладан тербейледик дагы алып келип бука байлап койдум катар кылып. Эми ошону кандай байлоо жагы кандай болуп атат? Кандай кылып байлатат? Мындай кылып байладым. 3 бука 1 кунажын, 3 бука 1 кунажын кылып байладым. 3 бука 1 кунажын. А эмнеге ошентип байладыңыз? Ошондо бири-биринен кызганып жакшы жейт да. Жакшы экен. Анан эми мындай шарты кандай болуп атат? 120 кой менен 120 букан мурун кандай багуу жагы? Шарты ошол 120 койлордун көзү күйсүн деп атайлап букалардын алдына килем төшөп багайын деп атам. Заманбап. Килем төшөп, маңдайына компьютер коюп коюйн деп атам. Ой. А эмнеге? Міне ичип аткан ошол компьютерден карап ичип жей берет. Жок, ошо кандай карайт эми аны? Алдыларына кнопканы коюп коям. Кнопка. Бир кнопканы басса чап чыгат, бир кнопканы басса жем чыгат, бир кнопканы басса суу, бир кнопканы басса арак. Аксакал, ашыр үйдө го. Аш кетти. Кече капты болду кыра саал. Настрой ошо колуп калыптыр да таң көр. Жо, анан кийин аксакал жанагы 120 кой баткан жерге тиги 120 бука баттыбы анан? Баттыбы? Буларды катар байладым, буларды эң кое берчү. Жакшы экен. Анан аксакал да бир суроодо баягы жаңгыз текеңиз эмне болду анан? Жок кылдыңызбы? Аме, ал текени жок кылбайм мен. Со эмес. Ал теке керек. Дагыбы? Мен ал теке болбосо мал кармабайм мен. Жок. Аксакал. Эртең муну букаларды жайлоого айдаш керекпи? Анан? О бул текени алдына коюп, булар текенин артынан ээрчибесе өздөрү билип баса албайт да. Аксакал, мен түшүнбөй атам. Мурункуларга мейли кой болчу. Муну букаларды дагы керек болсо ушу теке башкарат. Ушуга башкартам. Букалардыбы? Букаларды башкарганга ушу текенин күчү жетеби? Сен кабатыр алба балам. Бу теке бул букаларыңы торпогунда сүзүп койгон. Небе? Тугандар айтмакчы, бөзөгүдө бөкүртүп койгон. Аксакал, менде да бир кунажым бар да, бир эки кунажым бар. Ушунун арасына кошуп койсок болобу? Букаң, кунажындарың каяктан алдың эле? Эми Кыргызстандан. Муну Башбула Каратай жактан албадың эле? Жок, андай эмес. А эмнеге сурап атасың? Чоң балам муну Каратайдан үйлөнгөн. Каратай жактан, Алайдын жолунда. Кайнатасы баягы жылы бир кунажын энчилеп бергенден алып келип сарайга киргизип койсом, жанагы кунажын жөн жүрбөй, нар өттү эле текеге сөйкөнөт, бер өттү эле текеге сөйкөнөт. Текени дос кылып алыптыр ал жөн эле. Теке кой деди да, болосо кайрылып туруп бир сүзгөндө көрөт элем аны. Ооба. Ошондой. Эми сарайды көрсөк болобу аксакал? Сарай укма, сарай заманбап. Сарай заманбап. Анда сарайды баралы дагы, сизди ошо сарайдын алдынан кичине сүрөткө тартып, анан кийин жакшылап калып чыгаралы да. Кошуп ташпай, көөртүп, жабыртпай, жакшына чыгаралы. Жок, кошпой. Анан эртең эми калгандан мөөрөтүп жүрбөсүн мен айтып коем. Жок, как раз ошо мөөрөтпөсүн деп.